Reka nongere mbasuze mbifuriza kugira igicamunsi cyiza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Abari kwitegura kureba ibirori by'itangira ry'igikombe cy'isi, namwe ndizera ko ibintu byose bikomeje kugenda bigenda neza cyane. N'abari bategereje amakuru kuri Mukama Sports, mwese ndizera ko ibintu bimeze neza cyane ijana ku ijana. Tugiye kurebera hamwe bikomeye cyane, bimwe bikomeye cyane. APR Football Club yakoze ikosa ndetse ikora ikosa ariko isinyisha umukinnyi. Byose turaza kuba tubirebera hamwe, ibyo tugiye kugaruka muri kino kiganiro cya nonaha. Ikosa rikomeye turaza kugarukaho ni rijyanye na transferi yabaye uyu munsi. Bishoboka ko ari transferi igora ekipe ya APR Football Club, ndetse nitanirinda andi makosa azakorwa mu minsi ya vuba ku buryo bumwe na bumwe. Icyo usabwa we ni ukugumana nanjye ugakanda subscribe, ugasharinga ikiganiro, byose kurushaho kugenda bigenda neza cyane. Muri make ndakubwiye ngo wowe tubanye bwa mbere kanda subscribe na sharinga ikiganiro kugira ngo n'ubutaha ujye ubona amakuru yacu ya buri munsi, ndetse n'igihe cyose dukoze amakuru tujye uyabona umunsi ku munsi kandi uyabone mu ba mbere. Urakanda ku nzogera kugira ngo ikiganiro nikigeraho ujye tubona notification. So ntago nza gutinda rero mu kiganiro cyangwa se mu mayira menshi. Uyu munsi nibwo hacicikanye inkuru zivuga ko ekipe ya APR Football Club rwose yamaze kuba missing out on Nigena Clement. Amakuru rero akaba avuga ko Nigena Clement nyuma yuko Amavubi akutse mu Misiri ntatahane n'abandi, amakuru akavuga ko yamaze kuba yumvikana n'ekipe ya Ceramica Cleopatra yo mu gihugu cya Misiri. Akaba ari ekipe igomba gukina imikino ya CAF Confederation Cup umwaka utaha. Nigena Clement wari usoje amasezerano muri ekipe ya APR Football Club. APR ifite icyizere cy'uko yamwongerera amasezerano bikarangira agumye muri ekipe ya APR Football Club, ndetse bari bamaze kuganira n'umuvandimwe witwa Maduzone kino ekipe ya TP Mazembe nk'umuparteneri wa Clement muri defense y'ahazaza ya ekipe ya APR Football Club. Gusa ntago ariko ibintu bimeze kano kanya, kuko ibintu bihagaze. Ekipe ya APR Football Club rwose yabimenye neza ko yitwa Nigena Clement tatanye n'abandi bagiye mu gihugu cya Misiri kugeza kuri no munota, ahubwo witwa Nigena Clement we yasigaye kugira ngo afinalize deal ye mu ikipe ya Ceramica Cleopatra. Ndetse n'uyu munsi akaba yari afite ikizamini cy'ubuzima, ubwo ni test medicale yayitsinda agahita asinya amasezerano nk'umukinnyi mushya wa Ceramica Cleopatra. Uno mugabo mu minsi yashize yagaragaye yambaye umupira w'umutuku n'umweru usanzwe ari ekipe ya Club Afrique muri Tunisie. Benshi bakavuga bati yaba arasoje deal ari kwiyambara jezi za ekipe nshyashya byaba ari ibintu bimeze gute. Gusa kano kanya makuru agera mu Rwanda remeza ko witwa Nigena Clement agomba kuba umukinnyi wa Ceramica Cleopatra at any time ya passing a medical test, cyangwa se igihe cyose yatsinda ibizamini by'ubuzima ikipe ya Ceramica Cleopatra iri bumukoresha. Sasa rero ikosa nge ndi gushinja APR Football Club mu kwezi kwa mbere banze miliyoni 120 z'amanyarwanda. Byari 120, I think byanze 120 by'idolari bahabwaga na ekipe ya Al Hilal Omdurman asigaje amezi 6 yonyine. Uyu mukinnyi Nigena Clement yari umukinnyi ekipe ya APR Football Club ihemba miliyoni 3.5 za buri kwezi. Ubwo urumva n'amafaranga yamuguze nyuma y'imyaka ingahe avuye muri ekipe ya Rayon Sport. Amafaranga yamuguze nabyo byabyumvikana ko yari amafaranga menshi. Sasa ikosa APR Football Club yakoze ni ukudakira amafaranga ya Al Hilal Omdurman, ikirengagizwa icyitwa business kiba muri football ko amafaranga arayakare. Already barayibonaga ko barinze kuganira na Clement biri kugorana cyane ko yakongera amasezerano nyuma yuko badinayenze move yo muri Al Hilal. Ikindi yo nano makipe batazi, umukinnyi usoje amasezerano ntago umuganiriza ngo nuko kontra ye Burundi irangiye. Icyo gihe nta kintu wakirwa namubwira. APR Football Club agakwiye ko yaraganirije Nigena Clement byibura nk'umwaka washize mbere yuko yinjira muri final 6 months of his contract.
ariko kano kanya iyo umukinnyi asoje amasezerano nta bubasha we nka ekipe yakiniraga uba ukimufiteho. Icyo kintu sinzi niba amakipe yo mu Rwanda cyumva, nta bubasha uba ugifite ku mukinnyi usoje amasezerano, even though yarasanzwe akinira wowe, agukinira nk'umukinnyi cyangwa se yarasanzwe gukora nk'umukozi wawe muri icyo gihe cyose, ariko igihe cyose amasezerano ye ashyizweho akadomo, niba ari imyaka 3 irangiye, we nka club ntago uba ukimufiteho ububasha. Icyo gihe aba ari umukinnyi wigenga udafite ekipe, udafite akazi. Aha rero niyo mpamvu hafatwa imyanzuro isa n'itunguranye. Kubu ngubu kuba Nigena Clement ari gupasi agiye muri test medicale mu gihugu cya Misiri muri ekipe ya Ceramique Cleopatra ni ibintu byatunguye ubuyobozi bw'ekipe ya APR Football Club. Ntabwo bwari bwiteze ko bishobora kugerangira gutya, bumvaga ko strategy ziri buze gukora akaza mu Rwanda bakaganira. Gusa Nigena Clement yize neza ibyamubayeho ubwo Al Hilal Omdurman yamwifuza, yanze kubiho bwa kabiri, aguma mu Misiri kubanza gufinaliza deal ye muri Ceramique Cleopatra. Reka twizere ko byibura tuza kuba tubona ibaruwa ya Nigena Clement asezera kuri APR cyangwa se tone equipe ya Ceramique Cleopatra itangaza uyu mukinnyi. Ariko APR Football Club inabyigireho n'amakipe hano mu Rwanda na nyadvicinga abyigireho, areke gutega abakinnyi gusoza ama contract yabo. Niba ari umukinnyi ubona ko ukeneye mu hazaza, ari umukinnyi ubona ko ari umukinnyi ugomba kugenderaho mu hazaza hawe, nta gutegereza contract ye ngo irangire. Ikindi zini ingaruka zo gusinyisha kontara umukinnyi imyaka 2 yonyine, nkaho utazakenera kuba wakora business. Urabizi ikipe ya APR Football Club ni ekipe iri kuri spotlight, ni ekipe irebaga, ni ekipe ikomeye. Abantu bose bahora barorikinga bavuga bati si ikipe ikomeye gutya, abakinnyi ufite ntibakomeye ku buryo nda twakuramo abakinnyi bamwe na bamwe wareva, ugasanga ekipe ya APR Football Club still iracyari mu mibare ya analog yo kuvuga ngo amasezerano y'imyaka 2 arabaye, iki ntibatekereze business iba mu mupira. Rero iri ni isomo rivuye mu makosa akomeye cyane ikipe ya APR Football Club yakoze yo kutongerera amasezerano Nigena Clement hakiri kare, ndetse no kutaganira nawe. Bashobora no guhura n'iri kosa in case Yunus nawe ibigana arimo n'amakipe yo muri za Algeria n'amakipe yo muri Tunisia no mu Barabu, mu bihugu byo hagati mu burasirazuba bwo hagati, muravuga za Qatar n'ahandi. Igihe cyose Yunus yashima offer bari kumuhereza rwose ntibizabatungure nawe agiye, even nawe abakinnyi bandi batarongera amasezerano. Ngira ngo byagakwiye guhita biba isomo kurerwa ekipe ya APR Football Club ryibibaye, bakiga noneho gufata abakinnyi bakabahereza agaciro ndetse bakanabara mu mishinga miremire. Igihe cyose abona ko ari abakinnyi beza ekipe nka APR Football Club yagakwiye gukenera. Clement atanze isomo agendeye ubuntu, mu gihe APR Football Club yo yanze miliyoni zigera ku 140 zatangaga na ekipe ya Al Hilal Omdurman. Birangiye Nigena Clement agendeye ubuntu. Reka kuvuga ngo aragiye, ntiturabona wenda Ceramique Cleopatra bitangaza, ariko igihe cyose ari passing test medicale byose biraba birangire. Ubu ngubu berega amasezerano yo kuva arangiye nta gakira umukinnyi w'ikipe ya APR, n'abafana ba APR wenda baba bamubara kari umukinnyi wabo. Iyo umukinnyi asoje amasezerano ntago abakira umukinnyi wawe, ntago ubu kimugenga. Sinzi niba icyo kirimo muracyumva, ntago abakiri wawe. APR rero icyo nayibwira ni inama nayihereza, wenda ndi njyewe nka Janvier Mukama, ntago ndi inzobere cyane mu bijyanye n'ama contract y'abakinnyi cyangwa se n'imiyoborere y'ama club, ariko niba ekipe nka APR Football Club ibizi neza ko Nigena Clement agiye gusoza amasezerano, kandi banabizi neza ko ari umukinnyi ukomeye ikipe ya APR Football Club yari isanzwe igenderaho, ntago ari gutegereza amasezerano ngo arangire ubone kumuganiriza. Umukinnyi ukomeye aba yifuzwa n'amakipe menshi, rero wantisipa igihe cyose mu club akiri bize mu mashampiyona, ukaba waganiriza umukinnyi ndetse byanakunda nayo amasezerano akaba yayemera ukayamwongerera. Ariko nk'ubu ngubu ngira ngo yabaye isomo ku ruhande rw'ekipe ya APR Football Club, bigaragaye ko babahombye. Ariko nanone mu Kinyarwanda kuvuga ngo umuntu uhombye arabyimenyera, baba barafashe miliyoni zo mu kwa mbere, miliyoni 140, ibintu bimeze neza, ntawe uri kuvuga ibinga APR baba bati muri business miliyoni 140. aho ngo abakinnyi bose barabaguze, abati dufite 120 tu Mamadou, niba ari Mamadou Maduzo tumuhaye 60 cyangwa 70,
Ernest Ruwane tumuhaye 50 bigahita birangira ukavuga ati byibura ntabwo nkoze muri budget yanjye izakora ibindi. Akaba ari uko rero byagenze ikipe ya APR Football Club ikaba misinze Auton Nigena Clement biri likely ko no bitwaye nusu bishobora kugenda gutyo na Claude niwo mugabo Yven na Byiringiro ndetse ko Byiringiro bagisigaje amasezerano y'umwaka umwe n'abaruboneka abangaba niko byagenda kuko biri kugaragara ko noneho abakinnyi batangiye kumenya agaciro kawo. They are tired of being offered a new contract at the end of their usual contracts. Ubwo rero igisigaye nuko APR Football Club ibona ko bibaye gutya igashyiramo imbaraga kuri ba Yunus na ba Claude kama kipe ari hanze hano ari serious cyane ku bakinnyi ba ekipe ya APR kandi nka ekipe iri kubaka ngishaka kugera mu matsinda ntago deal zagakwiye kuba zigenda gutya. So ekipe ya APR Football Club rero ubwo ndava kuri Nigena Clement nderekeza ku muntu bitwa ku mukinnyi APR Football Club yamaze kuba isinyisha. Hano mukinnyi ukina satira aciyemo hagati mu kibuga w'umunyarwanda bamwita Rubuguza Jean Pierre Rubuguza Jean Pierre akaba ari umukinnyi wa ekipe wakinaga ekipe ya Gicumbi nawe akaba ari muri babana bavuye mu Ntare batijwe mu andi makipe atandukanye bakaba batangiye gutaha mu rugo mu bya APR Football Club irimo kwirinda byo kuvuga ngo tuzashora amafaranga tugura abandi bakinnyi. Akaba yitwa rero Rubuguza Jean Pierre akaba azakina ikipe ya APR Football Club muri saison itaha 2026 2027 ni nyuma yuko rero inizanye muri Gicumbi yari maze kurangira. Akaba rero ari uko bihagaze akaba yamaze kuba asinya nawe akaba atahanye n'uwitwa Wineza Rene ndetse nawe yarimye Fidani bakinaga ikipe ya Kiyovu Sport. Akaba rero bazajya muri ekipe nkuru ya ekipe ya APR Football Club ni nyuma yuko aho bari batejwe na ekipe y'Intare byamaze kuba birangira amasezerano yabo ya arangiye. Rero akaba ari uko bimeze. Ubwo witwa Claude Hit nawe amaze kubatangaza ino nkuru ko umuvandimwe rwose Rubuguza Jean Pierre ari we mukinnyi ugomba kuba ibintu bimeze neza cyane ugomba kuba aza muri ekipe ya APR Football Club. Bisobanuye ko APR Football Club ibintu byo gusinyisha abanyamahanga biragoye gusinyisha umunyamahanga ukina nka Playmaker mu gihe ufite ba Rubuguza. Ikipe ya Gicumbi na ekipe yitwaye neza cyane byagaragariraga buri muntu wese. Bisobanuye ko ekipe ya EP iri gutangira gutekereza no gukoresha wa mwirerero ryabo. Nigeze kubabwira ukuntu hari ya mikino igibera kuri kumumena ni kumumena ya kaga tournament kajya kabanyuma uko champion irangiye. Umuyobozi umwe muri APR agiye hari akwirebera irushanwa aravuga ati timwara kacyati baramugata abana nabo umuntu aravuga ati se niba tuba dufite abana bakina gutya dushora amafaranga tujya kugura abandi gute. Ekipe ya APR rero ikaba yaratangiye uwo mujyo wo kujya icyura abana bayo aho baherereye hose bagataha bakagaruka mu rugo bakaza gutera icyitwa ruhago hariya kuri stade Kirenga bakakorera imyitozo bakaza kwidagadurira mu mahoro batsinda abakipe bacyase badidagadurira Nyamirambo naho bazabagiye. Ubwo niho mvuga APR Football Club ishobora kwakirira imikino. Akaba rero ari uko bimeze ekipe ya APR Football Club akaba ari izo transfer maze gukora ikamaze guhomba ibintu byatunguye abayobozi gusa none bakaba basinyishije umukinnyi suko umusinyisha ubwo wamutahanye bamucyuye yagarutse mu rugo umwana Rubuguza Jean Pierre wakinaga ekipe ya Gicumbi akaba yagarutse mu rugo. So nyereka nsoreza hanga ikiganiro ituzana updates mukomeze mugire ibe byiza cyangwa mwana byumvishe ko ntameze neza. Imana ikomeze barinde tuzegura amandi makuru yacu ataha nizere ko mwese ukana subscribe gusharinga ikiganiro n'ibindi byose bikarushaho kugenda biba neza cyane. Imana ikomeze ibarinde nge tuzegura amandi makuru yacu ataturemwe byinshi bitandukanye. Nitwa Janvier Mukama nk'ibisanzwe iyi ni Mukama Sports ibiganiro byacu birakomeza nakagaruka.